Yes, reka twongere tubasuhuze twongere kandi tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugishoro kuri mwe mudukurikiye mu masaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kandi kuri mwe mudukurikiye mu masaha nyuma ya saa sita. Umugoroba mwiza kuba dukurikiye mu masaha y'umugoroba, biraza guterwa naho mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe rero turi mu masaha mu gitondo, burumvikana tubahaye ikaze mu dukurikiye muri ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye rero muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Aziya ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, barimo rero abitwa ba Mubirigi ndetse n'abitwa ba Sere. Mwese rero reka tubabwire ngo ikaze muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatanu, tuba turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka ku bitero biri gutegurwa hano n'ubundi muri Sud Kivu, aro amabatayo y'abarundi yambutse ku bwishi, abandi bava mu mihana ije itandukanye, bakarero gahunda bafite ari uko bagomba kwigarura agace ka Rwitsankuku. Ibitero bikaba bigeze kuri babyitegura, ndetse ibi tugiye kuza kugenda tubavira imuzingo. Turaza kugaruka hano muri Warikare mu 23, ni mushake muvuge ngo felicitation cyangwa se ntimubivuge, ariko inkuru nziza kubashigikira cyangwa se kubakunda uyu mutwe wa M23 nuko yamaze kuba ifata gace kari strategique, agace gakomeye cyane hano muri za Warikare, hano muri za Nyabyondo, ubwo twanavuga ko ari muri Masisi. Aka gace bafashe kakaba ari agace k'ingenzi. Ese kubera iki kari ingenzi biteye bite ibyaka gace cyangwa se byahantu bamaze kuba bafata hakura n'ibikoresho byinshi cyane? Turaza kugenda tubibagezaho. Turaza kugaruka muri Ituri, naho amakuru aturuka nuko FARDC yakubise umutwe witwa CRDP ngo ni CRP wa Toma Rubanga, irawujujubya ndetse ibubuza amahwema. Muri Uvira nta kindi kiri kuvugwa, n'umusirikare n'ubundi mu by'ukuri wa FARDC, ariko mu bwoko bw'abanyamurenge wishwe. Ese yishwe gute, byagenze bite? Ibi nabyo turaza kugenda tubikuvira n'imuzingo. Usibye uyu musirikare, hano muri Uvira ibintu bikomeje kugenda bibi cyane, kuko abaturage bakomeje kugenda bapfa bya hato na hato. Andi makuru nuko ku munsi w'ejo n'ubundi hari undi muturage wishwe azize ubusa. Ibi nabyo turaza kugenda tubibavira n'imuzingo. Turaza kugaruka muri Masisi, naho imirwano ikomeje kugenda ica ibintu mu bice bigiye bitandukanye, abarwanyi ba FDL bakamejeje. Hanyuma kandi turebe none tukirano muri Sud Kivu, ture muri kano gace kanzibirana ko katajya kiburira cyangwa se katajya gakunda kuburamo imirwano. Ese ho bukeye bute, bimeze bite, ese bwije bimeze bite? Byose rero ni muri aya makuru yacu cyangwa se muri iki kiganiro cyacu tugiye kwa tugenda tubagezaho. Urasabwa rero gukanda kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera, kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzaje uba mu mbere mu kubona amakuru acyagera. Kuri mwe mwabikoze rero code chapeau, ndabasaba rero kunkandira kuri like ndetse muna sharing, ubundi inkuru zacu zizaje zibageraho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero reka tubanze gato cyane dufate umunota twamamaze, duhite tugaruka sasa n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare Centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri, aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Kazi muri Prime Health Infinity.
Yes, reka rero mu nyemerere amakuru yacu tuyamanuke cyangwa se tuyatangire sasa no mu buryo burambuye. Duhere rero amakuru yacu hano muri Sud Kivu, birumvikana ni mu majyepfo cyangwa se mu hafi n'umupaka wa RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bikaba mu majyepfo rero ya Kivu cyangwa se muri Kivu y'amajyepfo n'ubundi nkuko n'ubundi ariko byitwa. Reka rero ahangaha tubabwire ko amakuru atugeraho yemeza ko batayo zigera kuri 2 z'abasirikare b'abarundi zambutse ziza rero mu by'ukuri kurwana n'ubundi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikaba rero zahuriye n'izindi zigera kuri 2 aho rero bitango ni aho bitanga bahita ngo ni Mugera, mu gace bitango ni za Mugera ni huro bahuriye. Izindi batoro zigera kuri 2 zimwe urumva zavuye mu gihugu cy'u Burundi, izindi 2 imwe yavuye ahantu bita Plaine de Ruzizi, iyindi rero ituruka ahantu bita mu by'ukuri iyindi ituruka ahantu bita ngo ni hano muri Uvira. Izi batoro zikaba zaje mu by'ukuri guhangana n'umutwe wa Twirwaneho, aho bafite gahunda igira iti tugomba kugaruza kano gace cyangwa se hano hantu bitangurirwa Rwitsankuku. Agace rero nanubu kakiryaryata cyangwa se karimo kugenda kababaza cyane izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Nkuko amakuru abivuga, usibye zino bato zigera kuri 2, zino 2 zavuye mu gihugu cy'u Burundi, indi ikava Plaine de Ruzizi, indi ikava hano muri Uvira, zikiteranya ari batayo enye zikiteranyiriza hano bitango ni kwa Mugera. Mu by'ukuri hari n'abazarendo benshi cyane baturutse mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bahurujwe, aho bamwe baturutse hano bitango ni Rurimba, abandi baturuka hano bitango ni za Misisi. Mu by'ukuri ngo aba bamayimayi ngo bahurujwe ari benshi cyane. Nawe ibaza ahantu hari batayo enye, hakarimo n'amabatayo mu by'ukuri ya birozi bishambuke mu by'ukuri z'abamayimayi benshi cyane bahurujwe, bose bakaba ari standby bari gutegura ibitero byo kugaba kuri M20 kuri Twirwaneho. Nkuko amakuru abivuga, bakimara mu by'ukuri guhurira hano bitango ni Mugera, bakimara gutegura urugamba, amakuru aravuga ko ngo bamwe berekeje ahantu bitango ni kwa Murima, abandi rero ngo berekeza ahantu bita kuri za Puezero. Donc bihuri ngo barahamagaranye, barakomunikanye, bose bahura ahantu bitango ni Mugera. Abariho bategurira urugamba bahahura ari za batayo 2 zavuye mu gihugu cy'u Burundi, n'izindi 2 zaturutse hano, imwe iturutse Plaine de Ruzizi, izindi muri Uvira. Zose nabo bazarendo bari baturutse hano bitango ni kwa hano ni muri Murimba ndetse na za Misisi no mu bindi bice byaho ngaho hafi byose. Bose baraza bihuriza hano bitango ni Mugera. Bamaze kwihuriza bapanga urugamba uko bagomba guhangana mu by'ukuri na Twirwaneho makaba yatse kano gace kaza Rwitsankuku. Bakavuga ko bashaka kudoginga ngo ku buryo ngo kubera ko ngo Twirwaneho nayo ngo ibataka, yabanje kubadoginga bamwe baturuka inyuma bayirasira inyuma, abandi baturuka imbere. Nabo rero nibyo bintu hari kwiga ikindi ngo bamaze imisi ari kwitoza uburyo cyo bagomba kwataka baturutse mu mazi hasi mu bishanga ndetse no mu mashamba. Ariko ngo bakaba bafite impungenge ko Twirwaneho yamaze kuba ibimenya. Nyuma rero yo gutegura ubu buryo, bahise biseparamo ibindi bice 2, bahise bigabamo ibindi bice 2. Igice kimwe kijya ahantu bita Imurima, ikindi cyerekeza kuri Puezero. Rero niho bagiye gutegura uburyo ki bagomba kugira ute kugaba ibitero kuri Twirwaneho. Gahunda ihari ni ugufata Rwitsankuku. Nongere mbibutse ko Rwitsankuku yari headquarter cyangwa se ipanze mu buryo bukomeye cyane, kuko ari ahantu hari n'agace karimo na za antene, niho rubafatishirizaga icyitwa communication. Aharongo niho bagomba kugaruriza mu by'ukuri kano gace, cyangwa se bagomba gutangira bagaruza mbere yuko bajya kuba bagombora cyangwa se bafata n'utundi duce twinshi tugiye dutandukanye. Ubu rero bari gutegura ibitero anytime. Umuriro ushobora kwaka, bishobora kuba uyu munsi cyangwa se bikaba muri weekend, ariko vuba ha rwose mushobora kuza kumva umuriro watse hano muri Puezero. Andi makuru sasa,
ni amakuru aturuka hano muri bino bice bya Zanzibira, aho naho biramutse bimeze nabi cyane, imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri ibi bice. Hano hantu muri Nzibira navuga ko ari agace nako kari strategique. Kuba aka gace kari strategique, izi ngabo z'Abarundi ndetse na FARDC mu byo batekereza buri munsi batekereza kuba bagaruza aka gace. Ariyo mpamvu n'ubu tuvugana ngo barimo gutegura ibitero byo kuba bakongera kwataka. Amakuru nari mfite bamwe bare muri ndake zabo bategereje umusada kugira ngo uze kubageraho bahite bataka. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Bwana Tito. Urakomeye? Ndaro. Nkwifurije igitondo cyiza. Urakoze cyane. Vise, hanyuma rero nkaba ngira ngo amakuru yacu muri iki gitondo n'ubundi ho tuyahere hano kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba, ariko by'umwihariko aduhere kuri iyi nkuru ivuga rero ibitero byabaye ku munsi w'ejo byatumye M23 yigarurira agace kari strategique. Hano rero nkuko amakuru abivuga muri Warikare, aka gace rero kakaba ari agace twavuga ngo k'ingenzi, kuko ngo kari karimo na headquarter y'izi ngabo za FARDC ndetse n'abambari bazo. Nibyo ni imirwano twahereyeho tuvuga uburyo M23 ihanganye bikomeye na Wazalendo ndetse na FARDC na FDL n'ingabo z'Abarundi. Akaba ari imirwano imaze hafi iminsi igera muri ine, aho M23 ihanganye n'abo barwanyi kugira ngo bakure mu bice barimo. Yego. Ubu twabigura turabizi tuvuga ukuntu nyuma y'uko FARDC n'abambari bayo bakoresheje indege bakarasa defense ya M23. M23 yagurukanye ubukana nayo ikataka defense yabo ku buryo byanatumye umuyobozi wayo ahunga. Naje kumumenya nawe yitwa Colonel Moko. Twari twavuze ko yahunze, ubu ngubu ari za Warikare niwe yamaze guhungira. Yego. Ariko iyo dukota yitwa Kazinga. Kazinga dukota y'umwami militaire yabo n'umwami bice nyine yafashwe ejo na M23 mu masaha ya saa 12. Nuko M23 bakijeho umuriro kandi ukomeye birangira yigaruriye. Ubu ngubu niyo afite kontrola abasirikare bayo, abatarafashwe bakwiye imishwaro. Ku buryo na n'ubu M23 iri kwavasa yegera mu bice bitandukanye za Warikare kugira ngo n'uyu Colonel Mukoba yagiye nawe bamusanga. Bise, hari amakuru ava ko mu kano gace ngo ari ingenzi cyane, kari strategique cyane kuri bano barwanyi ba M23, kuko ngo hari ibice burango bitahuraga ngo ubu byahuye cyangwa se bigiye guhura bitewe nuko kano gace ngo kari uburyo kari gateyemo ngo kasaga naho kagabamo ibice bibiri. Izi ngabo za M23 ziri hano Nyabyondo rero no mu kindi gice kiri inyuma aho ngaho birumvikana ngahitwa ngo ni za Kibabi. Bimeze bite byo kuba aka gace kari strategique? Na gace kari strategique kubera yuko kanabafasha gukontrola Nyabyondo no za Kibabi. Nubwo kagatuma Warikare bayitegera neza ku buryo igitero cyose kivuye Warikare support yose we Warikare baba bayikontrola ku buryo ubwiza, kandi kubera yuko na gasozi kari hejuru kitegereye ibice byose ku buryo umuntu wava Warikare, umuntu wava no mu bindi bice ashaka gutera M23 baba mureba neza. Nwango ikigaragara nuko ubwo buri aka gace gashobora gutuma n'ubundi M23 itangira uburyo bwo kwa advancinga, noneho bitayigoye cyane ikaba yafata ibindi bice byinshi igendeye ihere kuri aka ngaka yabashe kubifata. Ubona icyo tatumye n'ubundi gafata kugira ngo inzira zose za FARDC ndetse n'abambari bayo izikureho kandi izica intege. Yes, ubwo biramutse bitereraho muri ako gace n'ubundi kaza Warikare. Ubu ho niba hari amakuru ufite yuko bukeho bukeye bute? Nta mirwano hari ubu ngubu, ni naho ituje.
ariko impande zose ubona ziri kwitegura. Yes, reka rero dusimbukire tuve hano Vincent muri Kivu y'Amajyaruguru gato, tube tuvuye rero hano muri za Warikare, duse n'abagaruka rero hano muri Kivu y'Amajyepfo, twerekere muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru aturuka muri Uvira nuko Kapiteni Sebastian Mugunga Rwamuhigo wo muri FARDC Vincent yishwe. Ese uyu mukapiteni yishwe n'iki waguye hano muri za Uvira, dore ko uyu mujyi wa Uvira utaragiramo abarwanyi ba M23 ngo twe twavuga ko aribo bivuganye uyu musirikare? Byagenze bite impfa ry'uyu mukapiteni? Amakuru twabonye nuko yazize yuko ari umututsi, akaba yarashwe mu ijoro na bagenzi biwe bamuziza yuko ari umututsi, akavuga bati ejo cyangwa ubundi makumyabiri kugira ariko infiltration mu buryo bukomeye mushobora kuba mubifitemo uruhare nk'uko bamurashe bamubwira. Yarashwe rero mu ijoro ry'ejo ubundi kuwa gatatu buke ari kuwa kane. Ibyo rero bakaba barabimucuriraga kandi bakaba baramaze n'iminsi no mu kirongo ati bene wanyu bagiye kuzamo hano kandi mwebwe mutuma bagenda binjira, ntabwo rero bazinjiramo hano hari nk'uko uwamurashe bimubwiye. Kugera ikigero rero nta nuratangira no gukora iperereza yenda ngo uwatanze itegeko ryo kumurasa yenda byahanwa. Ubwo si ubwo ibintu birumvikana kweri? Ubwo si ubwo abandi basirikare mu by'ukuri bari hano muri Uvira bo baratekereza iki kuba batangiye kurasa bagenzi babo? Ntiwavuga ibyo batekereza kuko ntibamenye icyo umuntu atekereza, ariko burya urebye ibikorwa ubona yuko nyine kwibasira abanyamurenge ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi biba bikomeje. Urumva ni ikibazo nyine kiri mu nzego z'umutekano kuba ibikorwa byaratangiye biba muri Nord Kivu bikakomeza bikagera Sud Kivu. Urumva ko n'igihugu cyose urabizi ko na Kinshasa bihaba, ubona yuko ari virusi yabatatse kandi ishobora kurangiza kino gisirikare kandi ku buryo bwihuse kandi bubagiraho ingaruka mu buryo rusange. Vice, usibye kuba wenda uyu mukapiteni mu by'ukuri yishwe, ubu tuvugana muri Uvira aho bihagaze bite ibigendanye n'imirwano cyangwa se n'andi makuru avugwa hano muri Uvira? Nta mirwano iri muri Uvira nyizina, usibye ikintu cy'icyoba nyine kirimo kubera yuko buri wese arikanga yuko itsakwita M23 ishobora kuhinjira. Ari nabyo byatumye hari umuturage ejo bundi nawe ahasiga ubuzima nawe arashwe mu ijoro. Yego, akaba yarashwe n'ubundi mwari mu ijoro ryo kuwa kane ku manywa, hafi mu masaha ya saa 2 za mu gitondo, akarasirwa ku muhanda route nationale nimero 5. Akaba yarari ku biro byegereye kano gato bita Quartier Rombe ya mbere, umanuka ugana aho bita Kimanga. Akaba yarashwe n'abasirikare n'ubundi, ariko impamvu y'iraswa ryiwe ikaba itaravuzwe. Abenshi bagakeka yuko bagira ngo bamwambure, bakavuga yuko rero kuko babonaga bibagoye ariyo cyo cyatumye bamurasa. Abandi bakavuga bati yaketswe kuko yaba atunze amagerenade, ariko nta bimenyetso byigeze bitangwa. Ubuperere bwo kujijisha igisirikare kikaba cyaravuze yuko ari aba bandi bamwishe kandi agamije kumwambura, ariko abaturage bari bahari bavuga yuko ari abasirikare bamwishe kubera ko akenshi na kenshi bakunda kumwaka amafaranga yakayaba, ariko ejo bundi bagiye kuyamwaka basanga ntayo afite, birangira bamwishe. Uyu munsi uyu muturage service no mu bwoko ntabwo byigeze bitangazwa. Hanyuma Vice, wenda tukiri hano muri Uvira gake, tukiri hano muri Uvira nuko n'undi amakuru nabashe kuba nakira, none ngo ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zisuka ku bwinshi, aho zimwe ziri komokera hano muri za Kavimvira ngo zikaza hano muri Uvira. Mfite amakuru ko mu by'ukuri batayo imwe yaraye iyerekeje muri Plaine de Ruzizi, indi yerekeza
hano mu by'ukuri imurenge urumva ko hano muri Uvira mu by'ukuri hamaze doke hano Uvira ngo abasirikare bari muri Uvira ni benshi cyane ngo hafi rwose ku buryo ngo kugira ngo muri iki gihe ngo ubone umare ngo nk'iminota 5 ugenda utarabona umusirikare ngo biragoye cyane. Ikigaragara cyo aha hantu visi uyu mujyi umeze neza nk'uko Goma yari imeze mbere y'uko AFC M23 bayigeramo. Bimeze kimwe ubona yuko ingabo za Burundi, ingabo za FARDC, Wazalendo, FDL ndetse n'abacashuro bamaze kuhaba benshi kandi mu bice byose bya Uvira. Ukagenda ukazenguruka teritwari ya Uvira ubona yuko irimo ingabo nyinshi kandi zinateye abaturage ubwoba. Yes, reka tuve rero tube tugarutse gato muri Kivu Amajyaruguru aho hari inkuru y'agahinda iturutseyo aho bavuga ko umuturage umwe yishwe mu gace bita ngo ni Mahanga akarongo yishwe na Wazalendo. Nibyo n'amakuru twabonye avuga yuko umuturage mwabino bice yishwe na gace kwitwa Muhanga ntabwo ari Mahanga. Yishwe n'abatekwaho yuko ari abo mu barwanyi ba Wazalendo. Amakuru ava mwabino bice bikavuga yuko yari umuturage wari usanzwe utuye aho bita za Kicanga. Akaba yarishwe nyine ku itariki 10 z'ukwezi kwa 2025 n'ikigo ku muhanda Kicanga Muhanga. Metero biteya ugana centre nyine y'iyi Muhanga. Amakuru mu baturage rero batuye hano bavuga ko hafi mu masaha ya 12 zo ku itariki 11 z'ukwezi kwa 2025 ariho yishwe. Byatumye n'abaturage b'abahinzi batuye mwabino bice batangiye kubivamo bahunga kubera ko babona ko isaku bashobora kwasiga ubuzima kubera ibibazo rero bakomeje kugaragaza imyitwarire y'ubushotoranyi ndetse inagirira nabi abasivile. Bavuga ko babonye mwene wabo yitwa ko nabo bavuga ko bishobora kubageraho cyane aba bagiye bitwa bavuga yuko ari bo baha amakuru abarwanyi ba ASM 23. Ariko ku ruhande rwa M23 rukaba nta kintu baruvugaho kugera igisaha. Bakaba rero bahuza M23 ko yakwiye kugira ikikora kugira ngo icungire bana basivile umutekano ku buryo bufatika kugira ngo ibibazo bidakomeza kubabuza ubuzima. Hanyuma vise usibye kuba uyu muturage yishwe ahangaha ko twanahoze ndi kubona rwose abantu bati amasisi ibice bya Masisi byose bisa n'ibyamaze kuba bibatombe, ariko urumva ko muri ibyo bice Wazalendo ziracyarimo. Bihagaze bite ku bigendanye mu by'ukuri no kuba Wazalendo ikomeje gukora ibikorwa nk'ibi? Ese aka gace ka Muhanga nta M23 irageramo? Ntabwo bice byose bya Masisi biri mu maboko ya M23. Nibirimo kandi nabyo ntabwo bitekanye kubera yuko ingabo za leta zikomeza kuharasa zikoresheje aba Wazalendo ndetse n'abandi ba FARDC bari ku mpande bakoresheje n'indege za drone za CH4. Ibyo rero bigatuma umutekano wa mukeya mu bice bitandukanye by'iyi teritwari. Kandi urabizi yuko na M23 nayo igenda ishora amatangazo kugira rimwe na rimwe. Yes, tuve rero hano tugaruke muri za Ituri aho nabwo amakuru aturuka muri Ituri yemeza ko FARDC yakubise umutwe wa CRP birumvikana umutwe wa Thomas Rubanga. Nibyo amakuru ava hano muri Ituri avuga yuko muri teritwari ya Njugu hongeye kuba imirwano ihuza abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi mu mutwe wa CRP wa Thomas Rubanga. Bavuga yuko ari operation yakozwe n'ingabo za leta mu bice bitandukanye nk'agace bita Rusandrema. Yego. Mu sheferi ya Bahema y'Amajyaruguru akaba ari operation yakozwe igamije guca intege abarwanyi bo muri CRP kugera aho hishwe abarwanyi bagera muri 11 b'uyu mutwe ndetse
bakwa n'intwaro zitandukanye nk'uko umuvugizi wa gisirikare cya FARDC bivuga Lieutenant Jules Ngungu avuga ko ibi bikorwa babikoze bagamije gushakisha abarwanyi ba CRP kugira naho babatse intwaro harimo imbunda za AK47 12 baka mitrailleuses nyinshi, baka udusanzwe tw'amasasu twinshi twari tugizwe n'amasasu 1495, baka uyu mutwe amasharijeri agera muri 37, baka za motorora nyinshi ndetse n'ibindi bikoresho by'itumanaho bitandukanye nk'uko Jules Ngungu yabikoze. Amakuru akavuga ko batayo y'114 ya FARDC ikorera mu bindi bice bya Njugu ari yatangiye ibikorwa byo kugira ngo irandure n'umutwe wa ACRP ukomeje gukora ibikorwa bibi mu teritwari ya Njugu ndetse n'intara ya Ituri. Ngungu akavuga yuko ibikorwa byabo bizakomeza kandi bafashijwe n'ingabo zidasanzwe ziri muri batayo bita Tigre ya FARDC. Aha, ubwo rero iyo ni imirwano yabereye muri ibyo bice FARDC rwose aho yasisimuye izi ngabo. Rero dukomereze amacukuru yacu hano bita ngo ni Rubero muri ahitwa ngo ni muri Musimba. Ibikorwa byahagaze kubera iyicwa ry'umunyeshuri wa hano muri cyangwa se wa kaminuza hano muri iki gice. Nibyo muri Rubero mu bice bita Musimba ku wa kane habaye igikorwa cy'ubunyamaswa hishwe umunyeshuri wa kaminuza akicwa n'abagizi ba nabi mu mutwe witwaje intwaro ariko utaramenyekana izina nyirizina ryawo. Bikaba ari byabaye mu gitondo biba nyine abaturage bareba uko uyu munyeshuri yishwe ni hafi y'umujyi wa Butembo. Abanyeshuri bakaba barimo bagenda bakora n'imyigaragambyo bavuga yuko batishimiye iyitwa rya mugenzi wabo wigaga kuri Institut Supérieur Technique Médical ya Butembo. Baravuga ati rero turakeka yuko ari abazarendo bamuhitanye, ati turasaba leta yuko yagira ikikora kugira ngo aba bazarendo yahaye intwaro igira ikikora none inzibake. Ibi byabereye cyane ahitwa Juera ndaho bica Vigore, nibo abanyeshuri bakora imyigaragambyo kubera ayitwa rya mugenzi wabo. Tampere yabaye ndende bituma za Musimba amabutike afunga kugera muri site ya Butembo ndetse n'amashuri arafunga. Abana bikingirana mu nzu ndetse n'ababyeyi babo bakingirana mu nzu kuko babonaga yuko ibintu bishobora kuba bibi, yaba ari imyigaragambyo y'abanyeshuri, yaba ari uburyo n'abarimu nabo bari bababaye ko abanyeshuri batangiye kukwamo na wazarendo. Nta kiratangazwa n'igisirikare cya leta ku busabe bw'abanyeshuri yuko izi wazarendo zahawe intwaro na leta zakongera zikakwa mu gace bita Musienene naho muri sheferi ya Batwaga. Ibikorwa nabyo by'ubucuruzi, ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'abanyeshuri nabo ntabwo bari kwiga kubera ko nabo bafite ubwoba kubera ubwicanyi, ubujura ndetse n'amabari atandukanye n'abantu bafatwa mu buryo butandukanye n'amategeko bikorwa n'abantu muri wazarendo ndetse n'abandi babashyigikiye. General Tupac bita Ngendu ubundi usanzwe ari umuwazarendo yari yarafunzwe ariko ubu akaba yaramaze kurekurwa nyuma y'uko arekuwe. Niho ibi bikorwa n'ubundi byagiye bikomeza kuba bibi hagati mwa bino bice Mayimayi ndetse na wazarendo zitanzwe zikaba zarakomeje kubuza abaturage umutekano kubera uyu mujenerali warekuwe. Amakuru avuga yuko uyu General Tupac Ngendu ari we uyobora ibikorwa byinshi bya wazarendo hano muri Musienene ndetse n'inkengero zayo. Abaturage bakaba bakora imyigaragambyo bavuga bati uyu wazarendo wari kuwadahanwe nacyo kiraza kuba ikibazo gitera abaturage gutuma badakora ibyabo kubera ko
ari uyobora ibikorwa byinshi by'ubugizi bwa nabi. aha bise tugaruke rero gato cyane hano iwacu mu Rwanda, aho rero amakuru ava ko ngo witwa Musonera mu by'ukuri ubarizwa muri mu ishaka rya RPF yakatiwe imyaka igera kuri 20. Musonera ni uwari umukandida depite mu matora aheruka hano mu Rwanda, aba n'ubundi yarahoze akora muri minisiteri y'intebe, ariko aza gukekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi, habura umunsi ingahe ngo aje mu nteko ishinga amategeko nawe, akaba ubundi asanzwe akomoka mu karere ka Muhanga. Nyuma y'uko ubushinjacyaha ndetse n'ubugenzacyaha bumufasha agatangira gukurikiranwa, urubanza rwe rugatangira rukaba, ubu yahamijwe ibyaha akatirwa imyaka 20 y'igifungo, ahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. aha tugarutse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, andi makuru aturukayo aratubwira ko witwa Suminwa Judith uyu rero ngo yamaze tayari kugera muri Angola. Ese ibyamujyanye muri Angola biteye bite, bimeze bite? Aya makuru nayo rwose tuyageze ku badukurikiye. Nibyo, Suminwa Judith ni Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Kubera yuko igihugu cyangwa kiri mu bihe byo kwizihiza imyaka 50 kibonye ubwigenge, Minisitiri w'Intebe wa Kongo nawe yagiye kwifatanya n'abaturage ba Angola mu kwizihiza iyi sabukuru y'imyaka 50 igihugu kibonye ubwigenge. Andi makuru ava ko ngo witwa Roger Rumbara yasabye ko Jean Pierre Bemba yitaba urukiko mu Bufaransa. Kubera iki yamusabye kwitaba urukiko hano mu Bufaransa? Uyu Roger Rumbara n'ubundi asanzwe akurikiranwe n'izi nkiko zo mu Bufaransa ku byaha byakozwe by'intambara ndetse n'ibyibasiye ku muntu mu cyiswe intambara ya Kongo ya kabiri yabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane n'ibyaha yakoreye muri Ituri hagati y'umwaka 2002 na 2003. Kano gace kakaba n'ubundi kari gasanzwe karimo ingabo cyangwa abarwanyi b'umutwe bita Mouvement de Libération du Congo MS, uyoborwa na Jean Pierre Bemba, kandi akaba ari we wawushinze. Rero mu kuburana Roger Rumbara yavuze yuko uyu nawe uyobora n'umutwe akwiye kuba yitaba kugira ngo nawe abazwe ku byaha byakozwe n'uyu mutwe, ndetse n'uwitwa Constant Ndima nawe ko yakitaba none akajya kuba umutangabuhamya mw'uru rubanza. Bikaba rero inari bishyira ikibazo ku butegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane burimo benshi bagize uruhare mu bwicanyi butandukanye bwagiye buba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntihagire ubutabera butangwa nk'uko abaturage bagenda babigaragaza. Opoza Setiki kuri no akagaragaza runo rubanza nk'ikinamico cyangwa ku rwego mpuzamahanga akarugaragaza nk'aho ari urubanza ruzerekana yuko ubutegetsi bwa Kinshasa budafite cyangwa budafitiwe icyizere ku buryo bugaragara mu byerekeranye n'ubutabera. Yes, nguko rero ngayo nuko ibintu bimeze cyangwa se nuko rwose bihagaze. Vincent rero sinzi niba hari izindi update waba ufitiye abakunze Jeune Official mbere yuko tukurekura tukareba no hirya no hino twinjira muri update nshya zitugezeho. Nasoze muri Tanzania aho bivuga ko impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta ndetse n'inkambi ya Nyarugusu bahawe igihe ntarengwa cyo kwiyandikisha ngo zihunguke zisubire iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Makuru rero twakiriye avuga yuko impunzi z'abarundi ziri mu makambi ya Nyarugusu na Nduta muri Tanzania zifite ubwoba bwinshi nyuma y'uko zitabwe kuba ziyandikisha mbere y'uko kwezi kwa 11 kurangira kugira ngo zihunguke iwabo. Nonde nini cyane zagiye zimanikwa ahantu inkambi ziri zibasaba yuko bose bakiyandikisha bari mu bice bitandukanye by'amazone, ndetse bagafata icyemezo kidasubirwaho cy'uko bakwiye gutaha. Zitandukanye harimo Fokode ndetse n'indi miryango
itandukanye iharanira agateka ka zimana muntu bakaba bagaragaza yuko iki gitutu gishyirwa ku mpunzi ari igitutu cyakerewe ubutegetsi bw'u Burundi bakasaba Tanzania bakavuga yuko rero gucyura izi mpunzi ku mbaraga ari uguhohotera izi mpunzi kandi wanareba nuko amategeko mpuzamahanga biteganya arengera impunzi nabyo ukabona agenda aho nyangwa impunzi z'abarundi bazageze icyo bitangaza zivuga yuko ibi ngibi nabyo bigenda bikorwa ku buryo bubangamiye uburenganzira bwabo ku buryo ashobora no kuhasiga ubuzima abanze gutaha kuko leta y'u Burundi ikoresheje imbonerakure ndetse n'abandi bo mu iperereza bagenda boherezwa mwa bino bice bya Nyarugusu ndetse na Nduta bakagenda bakora ibikorwa bibi ku buryo bamwe batotezwa bagakorerwa n'ibikorwa by'itarubozo. Amakuru bakavuga yuko leta ya Tanzania n'igenda ibigiramo uruhare mu gushaka kubacyura ku ngufu kandi bisabwe na Evariste Ndayishimiye. Yes vise ubwo rero twakurekura tugakomeza n'andi makuru ariko sinzi niba utatubwira Goma ngo ese buke bute ndetse na Bukavu kugira ngo abaturage baba bakeneye kurambuka bumve uko bihagaze. Goma na Bukavu bikeye neza umutekano ni wose n'intangire wa mugani mu mvugo y'umurundi. Ikibazo kijyari ubu nuko banki zirafunze ariko na n'ivunja ry'idolari nabyo rikomeje gutera ikibazo mu byerekeranye na business. Abaturage kubona ifaranga rya Kongo biracyari ikibazo kibakomereye ariko mu bundi buzima busanzwe ubona yuko umutekano n'intangire abakora business barayikora ariko bikagenda bigura intege kubera ikibazo cy'idolari. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kumanura taux de change yaryo noneho bigatuma bigira ingorane ku bakora business mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu no mu bindi bice bikontorwa na ASM 23. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze natwe. Yes, bakunze Jeune Official reka twikomereze update zacu nari mbona agenda mbabwira muri bino bice bya Zanzibar ko naho ibintu biramutse nabi cyane cyangwa se ari agace karamukiyemo imirwano. Rero nkuko amakuru atugeraho imirwano ikaba imeze nabi aho rero abarwanyi ba FARDC cyangwa se izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zaramutse rozigaba ibitero n'ubundi kuri ka cyangwa se ku bigurindiro bimwe na bimwe bya M23. Izi ngabo zikaba ziri kumwe n'ubundi n'igisirikare cy'u Burundi bakaba rero bishize hamwe bagaba ibitero karahabutaka kuri uyu mutwe wa M23. Usibye bitero biri kubera muri aka gace ndagira ngo mbabwire ko n'ubundi ingabo z'abarundi yewe na FARDC bakomeje kugenda biroyongera n'ubundi hano muri Plaine de Ruzizi. Bakarongo bari gutegura uburyo ki bagomba gutangiza ibitero aho bagomba kwigarura agace nka za Gatogota ndetse ngo bakabagaruza n'umupaka wa Kamanyora bagakomeza rero mpaka bageze mu mujyi wa Bukavu. Niyo gahunda cyangwa se niyo mugambi w'ibitero cyangwa se w'iryikusanya ry'abasirikare bari muri biriya bice. Hanyuma rero umutwe wa FDL nawo ukomeje kugenda hano muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko hano muri za Rucuro ukomeje kugenda ukora ibikorwa by'urugomo cyangwa se ibikorwa nababona nk'uby'ubunyamaswa birimo kugenda ihohotera abaturage hano muri ibi bice bya za Rucuro. Gahunda ihari rero ngo ni ukugira ngo bateshe umutwe wa M23 hanyuma ngo ugabanye kwa advancinga. Ariko gahunda bafite rero nubwo ngo M23 yapanze ngo kuba yabamaraho burundu ngo itazigera ibishobora kuko bavuga ko bazakomeza kugenda bagaba ibitero kuko bavuga bati n'ubundi turabizi ko ingabo duhaganye nazo abenshi ngo ari abasirikare bo mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero bigatuma iyi FDL itava kwizima igahora igaba ibitero bya hato na hato. Hanyuma andi makuru tugiye gusorezaho n'ubundi na makuru twagarukagaho hano muri za Warikare muri kano gace M23 yafashe ku munsi w'ejo
kitwa navango kari hano muri za Warikare kuko twagiye tukavugaho aka gace iyi distance ya Kazinga yafashwe ku munsi w'ejo nk'uko amakuru abivuga yari hedikota cyangwa se cyari icyicaro gikuru cy'izi ngabo za FARDC n'izi ngabo z'abacancuro niho baturutsaga indege za drone zitagira pilote no bazizamuriraga zikajya gufata amakuru muri za Masisi ndetse zikajya kurasa mu bice birimo abaturage nk'uko amakuru abivuga gufatwa kw'aka gace ka za Kazinga amakuru aravuga ko ngo buriya byahise bishyiraho guhura hagati kw'ingabo za M23 zimwe zari zaradoginze zijya mu gice za Kibabi n'iziri hano muri za Nyabyondo urumva ngo bari muri Nyabyondo abandi bari muri za Kibabi ariko ngo hagati ngo izi ngabo zaba zihari bigatuma rero ngo mu by'ukuri izi ngabo zitahuza neza ngo zibe zakumvikana zitegure neza gufatwa kw'aka gace cyangwa se kw'ihedikota za Kazinga ngo ingabo za M23 zo muri ibyo bice byombi ubu rwose ngo zamaze kuba free ku buryo rwose nta kindi kintu kiri baze gutangira kubagora bishobora no gutangira kubafasha kugaba ibitero mu bindi bice igero amasezerano y'Idoha biraza kwanga so kwa advancing no muraza kumva ikiraba haraza kuba advance cyangwa se imirwano ikomeye cyane ndetse ishobora kuzatuma ibindi byinshi cyane ibindi bitero bigera kure kature breaking news ngo bimeze bite breaking news for what ndabona ari umutaramo urimo kugenda adukubita inkuru igendanye na Kazinga avuga ko ngo saa 10 ngo ku saa 12 nibwo Kazinga hedikota regima yabaye tombe urumva bwabaye saa 12 za nimugoroba nibwo yabaye tombe ngaho rero kabaye hanyuma ngo Colonel Moko ngo ni Colonel Moko wayoboraga iyi regima yahungiye muri Warikare mu gitondo FARDC mu gitondo donc uyu yari yahunze mbere ejo bahafashe ku saa 12 za nimugoroba ariko ngo mu gitondo uyu Colonel Moko yari yagize ate yari yamaze guhunga ngo FARDC na Wazalendo FDL na FDNB ngo bababarijwe muri iyi operation yamaze hafi iyi operation ngo yamaze hafi iminsi ine ngo iyi operation rero mu by'ukuri bababarijwemo cyane gutakaza Kazinga kwa Coalition ni nko gupfumura umubyeyi aha niho hahandi nahoze mbabwira ngo gutakaza ku Kazinga kwa Coalition ni nko gutakaza umubyeyi iyi Kazinga yari izingiro ry'ubwihisho bwa Coalition iyi Kazinga donc ngo yari ahantu iyi Coalition yabaga yihishe buri gihe cyose amakuru akavuga ko rero ingabo za M23 zihuje na forces zose zongeye kwihuza bimwe nakubwiraga kuko ngo zatandukanywaga n'urukuta ruri hano muri Kazinga mu by'ukuri rero ngo ubu tuvugana ngo force za M23 zari ziri Kibabi Shogi ndetse na za Katobotobo ndetse na za Ruki bahura mu by'ukuri bahuye n'abari ahantu bita ngo ni Kayanja Gasopo ndetse n'amahanga ubu bagiye kujya bahura kuko Kazinga ryari urukuta rukomeye cyane rwari ruri mu kuri Warikare ndetse na Pinga operation rero ngo mu by'ukuri zigiye gukomeza kuko amakuru atugeraho mwabyumvishe baturage cyangwa se bantu bacu mudukurikiye ibintu ntabwo bikomeye ibintu nako birakomeye nanjye ngo ntabwo bikomeye
ibintu birakomeye, ibintu bimeze nabi cyane, sinzi uko twabivuga. Reka duhinire hanga amakuru yacu, tuze kugenda tugaruka mu yandi makuru mu yandi masari imbere. Mukomeze munogerwa na gahunda zacu, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent. Ciao.